Iti surat ngentay itkan biyag ita ket nagkapong kanipagayam a Rica, di probinsya ti Pangasinan. Kasto ti linaon ti surat na. Dear Mr. Lonely, at damat pagladladingitak ita, nga iso ti nagsalaysayan. Wano papagayam, intay nga rutinggen ti pakasaritaan, nga impatulod ti pagayam tayo ani Rica. Rica anak, nakariingin ti anak mo. Ingkakitaan iti silid. Di namit kaya ti umay kanyak. Si kakano ti mapanmangalakan kwa na. Da kayo man pala ang ti makamu iti anak ko, tatang. Tarumwara. Anya, rabiin papanamaya. Inak agdis kitar iti kwarta. Tanudyak mabayadan ti utang ko kadama ng silya. Ipabalod ta. Anya? Ay na, pagutangam nga road katrabiin. Kumporme di tatang. Basta inakagdis kitar iti kwarta. Basta makabayadan. Diyak lakit di kaya ti mabalod. Kasanun ti anak ko no mabalod ak. Asino ti mangaywan kan ko na. Ti mang taripato. Ay, anak. Maburi-bura na kunay ang tatang. Tsaka mo ti aramidek. Di ka rumwar. Amangan no maisagmak ka. Rabiin, papanam kumangay. Awan mo't namnama mapagutangam ita. Basta saan ka rumrumwar. Bayam, tamakitin nulong ang agsapol iti kwarta. Tapno adda pagbayad mo iti utang mo. Agyaman nagtatang. Pasensya kayo. Awan pa'y ni Rica? Awan pa'y mat. Nalipatan naman nga tanti saritaan. Ay no, talaga at tihod nagbayad iti utang na day jaya. Nagtaltalig kan tumat ngamin. Nagdakkel ti pautang mo kan kuwana. Ang asam day ta, 100,000. Kuna namot ngamin nga inegosyo na. Innegosyo na ngagpaiso. Ngam nabangkrap mat. Ha? Kundi negosyo mat ngamin kat saan naman talinya? Basol mo no sana makabayad. Ay sana mabalin. Masapol nga bayad ni Rica. Tano sana makabayad. Talaga ngay darungkon. Paibalot ko langan. Padasak man ti agin choir iti daytang agency. Umunigat ita. Tabarang adda pagsaya atin. Diyos ko. Adda ko mapakadiskitarak iti pagbayad ko iti utang ko. Adda ko, apo. Fly now, pay later, kunam. Wan tatang, padasak ti agaplay. Barang mapagasatan na. Oray tabasit lang ang tibayadak a placement fee. Ta fly now, pay later, dayjay. Anak. Agabrodak laangan, tatang. Tayurnungak ti pagbayad ko kadama ng selya ken Manong Ben. Imbag no makauray da. Ti kayat dan sakit, itan ti panagbayad mo. Inak to makisarita, tatang. Barang ikandak pa'y iti pawayway ko. Kanang to pa'y makabayad ka ngay no agabrod ka pa'y laang Rica? Promise, Manang Celia. Bayadan kayo abayadan. Ngamjak maipasigurado ang maitid ko amin. Inutak nga itid, Manang. Oray da kayo ti pangidiretswak iti sweldok to ije abroad. Ay, Maasi kayo kumakanyak, Manang Celia. Jakmat ninamnama akas ti pagtungpalan ti negosyo. Jakmat inggagara ti pannakalugik. Bayadan kayo matlaang. Maasi kayo kumakanyak, Manang Celia. Kasano daytan? O sige, ikam iti pawayway Celia. Akat, anya nga rin ti maitid mo ang pangiggamak. Tapno masigurado ka mabayadan na kami matlaan, Rica. Ha? Awan man. Ada titulo ti dagayo? Awan manang. Ada iti kabsat ko iti Davao ti titulo ti basit adaga ni tatang ko. Kayat da ngamin atagi ko in amin ti daga ti amami. Kat, anya nga rin ti pangiggaman mi nga, Rica. Bayadan kayo at talaga manang. Ikarik,
Maasi kayo kumakada kami nga agina. Agpagpakaasi kada kayo. Aga product tayo nakmanggad. Tapno ada pagbayad ko kada kayo. Dahito ilangan ti amo ka pamuspusan. Tapno makabayad kada kayo. Aywan. Ti anak mo. Wan, di anak mo. Ibatim la kada kamin ti anak mo, ha? Tapno sigurado bayadan na kamin to. Noon nga peso. Ibati mo ti anak mo kada kami, Rika. Uray taawan mo't amana. Manang Celia. Di ka pa'y katagyaman. Tada kamin ti mang taripado iti anak mo. Apag iso, awan anak mi nga gasawa. Maasikaso may anaimbag ti anak mo, bayat ti kawan mo. Mayat kan, Rika. Ibati mo ti anak mo kada kami. Tapno adda pangtenglan mi iti utang mo kada kami. Apay nga itid mo ti apok nga, Rika? Saan ko nga itad? Isuda ti mga iwan kabayatan ti kaawan ko, tatang. Apay, di mo maitalag kanyak ti apok? Saan nga iti kasta, tatang? Ngam iso ti kayat dagiti nakautanga. Nadyak ibati ti anak ko kadakwada. Saan da nga umanugot iti estilo ti panagbayad ko kadakwada. Imbagak ngamin atin tinagak iti binulan ti utang ko. Sigurado nga tang aiwanan da na imbag ti anak mo. Masiguradok day tatatang. Taawan anak daman ang Celia ken Manong Ben. Amok akailu da una yan ti maaddaan iti anak. Iso apat siya. Saan da abaybayan ti anak ko? Ay na, nag-cute ti anak ni Rika. Wanang di namat kayat yung masidag ka na ta. Napaidam nga rod. Angam talaga kasta. Tada mo na pailang ti maisina iti inana. Nga may ruwam tumat laang Ben. Kat datanton ti ibilang na anaganak ken ko ana. Siyempre, data ti mabangunan na. Sa bagay, mayat. Addan instant nga anak ta. Uwan nga rod. Rika, no kayat mo agdanatan kasagasawa agawitan di Pilipinas. Siya ti makamaw ka na iti utang mo. Mayada kamin, basta agasawatan. Makaamuditan. Totoo pa akong dahito alakay. Total, balo mo. O anya, Rika. Awan ti agbalin alapad no kas pangarigan tamaki asawa akan kuana. Anya, agawid kan kunam. Wan tatang. Ang di ka pa'y nakabayad iti utang mo kada Celia. Ta nagbasit mo ti sweldom di ta abroad. Di pa'y lang nakagudwa ti utang mo, anak. Makabayad aktun, tatang. Ha? Pangalaam nga iti pagbayad mo? Maamuan yun to, tatang. Basta urahin nyo ti panagawid ko. Adda kadwak asumangpat di ta Pilipinas. Ha? Asinaw, anak? Mami, nagbayag mo na sumangpat ni Daddy. Nagbayag ti pa sa lobong ko. Si kakit di nga ubing. Urayam anak ko. 10 minutes at ni Daddy. Di ka na to, okay? Sige. Sige, Mami. Urayag ni Daddy. Ni Rika. Excuse me, anak, ha? Go to your room, okay? Sige, Mami. Hello, Rika. Hello, Manang Celia. Kumusta ka, anak ko? Nasayati ka sa saad na iti podermi. Itad mi amin na kasapulan na. Oh, apeng imawag ka. Agi pa it ka manan? Kwa, umay kayon to bayadan. Apaman asumangpatak, Manang. Anya? Sumangpit kan? Wan, Manang. Into next month. Oh, sigurado ka? Bayadan na kamin ton, Rika? Wan, Manang. Apaman ang mabayadan kayo. Alaog tumatan ti anak ko. Anya? Sige, maksatan dyan ang lutwak. Bye!
Alain nan ti anak na. Ha! No kaya't nakapay ti anak mo, ah? Ha, awanan! Nalipatan na kan ti anak mo, Rika. Saan mon ang maala kada kami kini Ben? Anya? Kalaat man. Nangalaan na nga ti pagbayad na. Kalaat sa ti panagawid na. Uy nga, Rod. Ha? Nagtakaw sa akit iti just kay babae. Ang husto mo't na makabayad din? Yung kasalon ni Angel. Alaan na, Celia? Ha? No kaya't pa'y ti anak na ah. Piton ti tawon ni Angel. Talo na lang hindi pinanawan na. Idi imbati na kadata. Awanan nalipatan nan jay inana. Upat atawan ko naman. Awanin ti damag na may papan iti inana. Sa bagay mo't ka diya. Angel anak, kumay ka man. Angel! Mami? Angel? No, adda mangawis kan ka sumurot kan kwa na. Di ka magmapanuan. Kaputa siyak ti mami. Ket siyak mo't ti dadim, anak. Yes, Mami. Yes, Daddy. Good. Asino ka di, anak? Iso ni Toryo, tatang. Ti pakiasawa ak. May baga orasyo, tatang. Akmanwak. Balo ni Toryo, tatang. Iso ang makikalay sa akan kwa na. Mapilitan ang makiasawa kini Toryo, tatang. Tapno maalak ti anak ko. Kailiw ko unahin ni Angel. Ni Toryo ti makatulong kanya. Anak. Sa paag to ti mapan iti balay dama ng saya inton bikat, tatang. Talaga akailiw kun ti anak ko. Kayat ko ang makita kan maarakop. Ada kan, Rika? Wan manang. Ti anak ko. Ayan na. Angel? Anak? Yes, Mami. Angel, si kadaytan anak ko. Ay na, kumusta ka anak? Kailiw ka una yan. Saan ka nga, mamo? Siyak ni Mami, anak. Saan? Dito ti Mami. Mami! Mami! Okay, anak. Don't cry, ha? Don't worry. Saan na ka nga alain dito ang babae? Manang Celia, alaw ko ti anak ko. Dahito yan ti udik iti utang ko kada kayo. Bayad akon. Tayawid ko ni Angel. Sige. Ngamne, saan mo apilitin ti obing no di nakakayat? Kayat naman wan na saan. Masapul ayawid ko ti anak ko, manang. Mami, di nakikita na. Sikat ni Mami. Sige. Mapan ka ni ti silet mo, iha. Come on, go! Ala, kunti anak ko manang Celia. Di na nga rod kayat ti sumurot kan ka. Anyat maramidak ngay. No kayat mo, uray saan mon abayadan ti udim, basta di mon alain ni Angel. Saan ang mabalin manang? Alaag ti anak ko. Alaag! Saan mo ang mapalina-pilitan no di na kayat ti sumurot kan ka? Jack, itulo ka pilitan ni Angel a sumurot kan ka. Saan ang mabalin? No di yu kayat nga itad ti anak ko. Idarom kayo. Ha? Nakarit ka na? Gaputadan pagkarit mo abalik bayan? Ha? Kasta ka di? Huston anak. Siyak ni Mami. Siyak ti rumbong asumurutam. Naimbag ta nayawid mo mutlaan. Pinangtaak ida. Ano ida ni Angel? Agdarumak tata. Kahit anya ti planom ita, anak kong. Pagsaritaan min ti pa nagkasarmi kinitoryo, tatang. Disidido ang amakiasawa kan ko na. Taado ti na itultulong na kanyak. Nakasingsingpat ataon ni Toryo.
Agyaman na, Rika. Nakaragagsakak, tara asawa ka matlangan. Siyak ti rumbang nga agyaman, Toryo. Tanagtanok ka ang tao. Inkasarnak itilikodan ti kaadan ti anak ko. Pagyamanak, taoray may sak a disgrasyada, impatagnaklat ta. Kansaan la asyak, uray ti anak ko. Nakariing siguron da Toryo kan Angel. Nalipatak mat ngaminan ti gimatang iti asukar ijay ili. Kapilitan ang mapanak gumatang dita istor. Nga oray nakangin-ngin. Mami, nagkapal. Ijay istor anak. Nakariing kamat gayaman. Good morning anak. Good morning, Mami. O sige, dito'y ka lang ha. Riingak ni Dadim. Tapno makamurmuray. Tamamigat tayon ton. Okay. Toryo, honey. Agriing kan. Aldawan. Toryo. Diyos ko. Tiasawak. Simbikal matan. Saanan nga gangangas. Toryo! Toryo! On the quest that I found. Naatake ti high blood ni Toryo, anak. Wen tatang. Inlay-layon ng tinatay. Awanin ti tao amang ipatpatagunay kada kami iti anak ko. Nabiit kayo pala nagden na. At ngayon, natayimit ang agos ti asawam. Toryo! Nakasang Mr. Lonely. 5 abulan tinapalabas, manipod idinatay ti asawa. Ngem aging gayta. Jak malapdan ti agluwa tunggal malagip ko. Idi damo adu ti saludsod ko iti apo, no apay ngem palubos na amapasamak ti kastoy. Ngem babaen kadagiti gagayem ko, inot amaawatak ti amin. Awagan na kumalaptan iti Rosal. May saak abakla. Gapu iti kastoy a kinatao. Isu ti inak istoryaen. Rugyak nga rotyag salaysay idaddak pay langit high school. Bueno, papagayam, intay nga rutenggen ti panakay drama, ti pakasaritaan ngayong patulod ni pagayam tayo a Rosal. Hoy, baklang pangit. Ingkag dalos. Da kayo ti cleaner itaan niya. Nalpasa kun nakadalusa kun. Ke, sadot. Dalos sa sinsinan. Ipulong ka ni teacher ha. Nagsadot ka. Murusen ka lang aro din na bakla. Sadot ka pa, iyak. Aglablabasan day ta babae. No agsasao. Kasla ka pintasan. Che. Agawid ak manlangan. Kita nyo dito sa mga do. Sige, kitain. Malabasak manin dagita tropa. Nauyaw dagita tao. Naglalastog da. Jaklat ta ikas kaso idan. Lumabas aklatan no agsauda. Ay, bakit na bakla? Bakit na bakla? Bibiyang ko ngay. Katawaan dak lang ha. Makapasunod mo dagita tao. Hoy, baklang kabayo! Lumagas ka ba? May kapay! Yay! Jak tamal talyawan. Bye-bye aklat ta ida. Basta di dakdang-dangran. Parda sakit di timag na nagawid. Imbag tadakan Rosauro. Tatang. Inkabag katantay pinukan ko akayo di bantay. Jak samit ka ba alam tatang? Sipaten na ko nam sipaten ka. Tatang. Kastamon, agsukat kanton no madamdama. Inkalaan tayo pinukan ko akayo di bantay. Yawid mo. Tanosan, malmalwan ka ba na, Rosauro? Tatang. Lakay,
Awan pa'y matla ni Rosauro. Wan nga ron. Kat nung nagasidag ti pangalan na iti kayo, apay nga hingawan pa lang. Dakkel sa matla unay, di ipapaawit mo kan kuana. Kabalan na dayay, baraon, di na kat maawitan. Bakla-baklang tumat. So akas jay, nga dakap-kapsot na. Husto matkit di atap na agnakam. Mangibabain da diyang anak ta. Awan matipuli mi abakla ah. Ngam no apay nga bakla-bakla kit din. Adadapay nga awan pulimi abakla bakit. Ah. Ibitin ko ani Rosauro nagsukir-sukir. Ayan nga di kayo, Rosauro. Jakmat ka baalan, tatang? Anay ko! Ilan ka, karne, di mo kabaalan. Ha? Nagdakkalmat ngamin, tatang. Anay ko! Bakit mo di mabugbog, ngam ti agawit iti kaya. Aston, tatang! Masaksagit, anak! Aston! Nanay! Masol mo matlang nga payakin nabil na kati amam. Nagkunang amin kan kang bakla-bakla kaya. Saan ko ngayon gagara ti kastoy kinatawag, nanang? Kinatawag ti kastoy, nga mapay aditak maawatan. Yaka mo na sino ti malalaam. Natangkanunay ti ulam. Agpakalalaki ka ngamin ah. Di ka bakla-bakla at akagura ni tatang mo na ita. Di ka mangibabain, Rosauro. Nakalpas ka ni ti high school, Houston, di ka nagkuliyaw. Tatay tantumot la aggar-garampang ter aramidam iti eskulaan niyo. Tatang. Kaduan lang ng trabaho iti talon, Rosauro. Ay, tatang. Agarado ka, agtrabaho ka iti nadagsan, tapno agbalin ka ang malalakay. Maditirik naklakay. Jak makapan iti pangibabaw ng kanyak. Kasanungatan. Sapay ada pagkarpintirwak ita. Nilangan Rosauro ati bauna magumatang iti materyales. Kapilitan na. Pagpagatang agmatayin iti agas mo. 2,000 amin na ita Rosauro. Nagitilang nakalista di tatigatangam. Wan, tatang. Agawid ka nagaw sa paman na magatang mo na kita. Masapol ngamin na masukatan tiyero iti kusina. Tanay, abutain. Wan, tatang. Uy, Rosal! Ha? Che? Ala, imbag man ta nakita ka. Kumusta ka? Kastoy, okay lang. Sika, apay, di ka ag-eskwela? Awan pagadal ko, che. Di da kaya na pagadalan dananang kan tatang ko. Ala, manumatla ti tuition ngay. No kayat mo, agenroll kan iti nagenrollak apagadalan iti syudad. Basit lang ti tuition, tapang publiko day jay. Ha? Ala ni daytoy, say-sayangam ti kinalaing mo. Agadal ka kit di, friend. Kuyugan ka mapan agenroll, no kayat mo. Kwa. Pag naadak ngay makas pangarigan. O di, ijay balay damanang ko. Agkasilit tanto na. Sige nga, Rod. Padasik nga ibaga kadananang kantatang ko. Bareng kayat da. Ambisyoso. Awan ti agadal. Baklakan tumatlaang. Ipakitampay amay saka amalalaki. Sakan to pagadalang. Tatang. Sakan to agadal. No saan ka na bakla. No malalakin tigargaraw mo. Ang libasak. Urayag ang makaturog dananang kantatang sa akturumwar. Sarakak ni Che. Kaya't ko ti makaadal. Isungag libasak langan. Makaamuditan. Che. Oh, apay, Rosal. Mapampanunot ko dananang kantatang ko. Sana bali. Taadal matiimayam dito yung syudad. Saan nga umay agrampa? Sabagay matkit di
Ngam oray nakauy-uyong datatang kananang ko. Kailiw ko latagayam ida. Basta ipasnak mo ti agadan. Kat, kumusta nga iti in-apply mo student assistant iti school? Ay na, friend. Nakapasakit exam. Oo, di mayat. Uray di kan agpatulong kadag iti dadakkel mo. Mapagadal mo ti bagim. Basta lalaingam. Che, agyaman na ka. Awan anyaman na. Agnaid ka iti libre iti balay damanang ko. Siyak ti makaamukan ka. Maawatan da ka damanang ko. Agyaman ak, Che, ha? Agyaman ak unay. Che, agsardengak sa pailang agadal. Marigata na. Ala, apay ngay. Marigata na ka talaga. Kun may sa, adabagsak ko may sa subject. Anya? Agtrabaho ak langin. Sigurado ka? Che, agurnungak. Sakon to ituloy ti adal, no makaurnungak kon. Ala, addakan ka dayta. Makaamu ka nga rod. Jo, yung kamanganin. Aldawen, ang mga nagsakit ka. Sa anak pa yung mabisinusan. Masakit ti ulo. Mas nawan ganas ko mangan. Ala, kasi ka met. Kahit mo tayo lotek ti ulon? Ha? Dito malpas ti duty tan iti restaurant. Lamangan kung makita na ni boss. O sige. Ay na, kasi ka met, Jo. Kaasi ka met. Asin na ti kadwam dito pag-ababangan? Si Siak lang. Sige, sumra ka, Rosal. Agyaman, nak. Nagsakit na talaga ti ulo. Uray, kahit ko tiyagin na, saan mo tamabalin? Tawan mo't pangalaki ti pagbayad ko iti kaserak. Kan pagbiag ko, no diyak ang trabaho. Kaasi kamit nga rod nung kastan niya. Agpaadata. Si Siak mo't amang bibiyag iti bagik dito yung syudad. Kung gayam, Rosal. Agyaman ang iti panangirot mo kanya kita, ha? Nakaginawa ka. It's okay, Jo. Okay lang. Special ka ngamin kanyak. Ayan nga tandya anak talaga. Masurunak tungkal malagip ko ti jas kaya lalaki. Kumusta nga tamutan? Ayan na nga tan na lugar. Ay na, bangbangan mo't lang nga ta. Bayamon na dya tao. Talaw. Basol nan ano may sagmak. Isumat ti pimanaw. Che, pumanaw akong dito'y balay damanang mo. Ni, pag naadam nga rodan ngay. Kwa? Ijay dagos ni Jo. Ala, talaga ka di ada kayon? Emiyo kami pailaang. Angam kaslakastan. Anya? Sana totally nagarim kanyak. Basta, kasla, emiyo kami latan. Iso nga, agden na kamin. Kasanon nga iti panagadal mo. Agadalak to, agurnong akpay. Kasano ama kaurnong ka? Kat aglalalaki kamot din. Si Kamet. Pagpagusto ka lang ti likes ti bagik. Baybaan na ka lang, friend. Agpapasakpay. Sakto agadal. Jo, di ka nagtrabaho. Sakti makamukin ka. Basta di nakapampanawan na. Sigurado ka? Wen, Jo. Kasi kamat. Kanayam nagsakit ti ulong. Wan nga raw na. Marigata na katalagan. Tanda kami depekto na iti matak. Kasapula kong di sarmeng. Wala na apektara na ti ulok. Agi na nakalangin, Jo. Sa kontek trabaho. Basta, di nagpampanawan. Promise, Rosal. Di ka mabalin na lukwen. Ayatin kamutin.
Manon atawan ti napalabas. Di ka pa'y nakaurnong? Di mo pa'y ituloy ti panagadal mo? San pa'y lang? Tani, ado ti paggastusak, che. Ay na, kasano ket adamot tan bibiyagam. Ha? Ay na di kan aglibak, friend. Naamwa kon ti amin. Saanin ngagtrab-trabaho ni Jo? Si kan ti mang bibiyag kan kwa na. Saan ka di? Kuwa nga min, friend. Kaasimot nga min. Ay, ayatak ni Jo. Jakayat nga grigat. Ay na, kasano nga rudan nga iti masakbayam. Oray jakon matungpal ti karik iti bagik. Ti arapap ko. Basta sa anak ama isina iti lalaki nga ay ayatek. Lakay, adadamag may papankin ni Rosauro. At kano lalaki akadenden na na ijay syudad. Talaga pagpungpungtutan na niya tao Awan manen, adda manen na masuronakin ko na. Apay nga ta akas jay anak ta. Uray kasanot aramiden ta, talaga akas jay siguro ti kinatao na. Saan langin nagpakpakita kanyak na jay, talaga amal-maluwi kaon. Rabi imanen. Ngamawan na ta ni Jo. Napnapanan na nga ta. Jakmat makontak ti cellphone na. Ay na, Jo, ayan mo nga Ayan mo. Talaga jak makontak. Napanan na nga ta. Nagawid nga tayo di probinsyada. No nagawid, apay asa na nagpakada kanya. Wano, adamot ang dakas na napasamak kan kwa na. Ay na, ayan na nga tan. May kadwa rabi ita na dinagawid. Jo, ayan mo ngay. Jo. Ha? Asino ka? Umay ko alaan dagiti kawas ti asawa. Asawam? Ay, awan ti asawam dito yan niya. Asino ti asawam? Ni Jo. Ha? Nagkasar kamin. Kalkalpas lati kasar mi iti kalman. Imbaon nak nga umay mangala kadagiti kagawaan na ditoy. Saan? Siyak ti asawa ni Jo. Di ka agbalin nga agraraman. Sikat ti agraraman. Asawak ni Jo. Mabuti nga agpakitaken ka. Iso siyak ti imbaon na. Amangan ka no apaang. Ops, saan ka nga umunag? Di mo alaan dagiti kagawaan ni Jo. Pastor ka na ka. Awanan kayo tibain. Rumar ka. Ikagaguro na! Anday ko. Ayop ka. Pagayam ti kayat mo, ha? Daytoy mat! Anday ko! Medyo ko naglangarutan! Anday ko! Ay! Nagkinabil kan nagpinanget kami tinadya babae, Mr. Lonely. Naala na lata na italikaman ni Joe. Manipulitin, jakon nakita ni Joe. Nasakit kanyak na ito'y. Nasakit ti mapanawan. Nagayatak itinapudno ngem pinanawan naklang ti lalaki anang ipaayak iti ayat ko. Nagawidak iti lugar mi ket nagsapulak iti trabaho. Nudyak nagpailuyos iti rikna kiti, nalabit na ituloy ko di panagadal ko. Sapay kuma, ta mapagasatan mati surat ko amay drama iti programa yun. Talo kami nga kakapsat, siya ti nauna. Nasapa kami ang naulila. 13 pala ti tawen ko, iti matay, iti disgrasya, iti dadakalmi. Mangrugi ti pakasaritag, iti kaipumpun iti dadakalmi. Ket ti kapsat na iti tatang, ti nangkukup kada kami nga kakapsat. Bueno, papagayam, hintay man nga rodenggan ti panakaidrama, ti pakasaritaan, ngayon patulod ni Ella Jane, agnat kayon diti balay ko. Nga masapol nga trabaho kayo amin. Jak kayat ti sadot akabalay. Nalawag?
Wan, Uncle. Wan, Uncle. Wan, Uncle. Sikati na una, Ella Jane. Marumbang langaw sikati mangisuro ka nagiti kakabsat mo. Ha? Wan, Uncle. Wani po dita. Na kayon timanggad, iti pagbiag tayo. Da kayo mat nga, Uncle. Anya ti aramidan nyo? Anya ko ma, di agtugaw. Urayag, ti matgadan nyo. Tapno ada serbiyo, ngagnaed, iti balaygaw. Adon tinakayo ta, Manong Ramil. Agawid dan. Saan ta maawid no adunay? Sana mabalin. Agungat niya, Uncle, no basit ti mapaglakwan tayo ti kayo. Nagrigat mat. Nabanog ako nga agol nung itinagango akayo dito'y kabakiran. Aganos ta, ading. Tapno aday ta kwarta kini, Uncle. Ni Manang Ella Jane ngay. Nalpas nga tan naglaba. Jak amo, Tangdanan damot ni Manang numapan naglaba, Manong. Wala. Tapno damat kwarta maitid na kini Uncle Istong. Sige. Urnungan tan lagi ti kayo. Tagawid tamatan. Basit lang ti awit ang mga Venus. Mano tinaglakwan nyo, Romel? Dito, Uncle. 50 pesos. Nagbasitan. Basit ngamin tinakayo mi, Uncle. Nagdagsan mat ngamin. Jak makaawit. Ay. Dakkel kan. Sursuruwam tagbagkat itinatagsan, ha? Kaya't sika, Ella Jane, mano titangdan mo ang nakilabada? 100, Uncle. Igyo adago sa'yo. Tayo nakmatan gumatang, itilamutan tayo. Nagbayag mo niya, Uncle. Mabisina kun. Numabalin ading, inkaglabay iti asukar. Asukar manan. Asukar iti agsapa. Kanal daw. Adda siguro isangpet ni Uncle Anaimas asidaan. Iso nga orayak asumangpet, Manang. Di kay naputa na si mangpet idirabi Uncle. Ayan nga sangpet yu asidaan. Tungpaan ako nam tatungpaan kan. No agsasaw ka kunam lan wasino ka, Venus. Agyaman kayo no agdain na po yakanan nyo. Uncle. Ala, ringam nagiti kakapsat mo. Tain kay manggad. Mabisina. Adamatin na po'y. Uncle. Ella Jane, Ramil, agring kayon, aldawan. Ingkay agsapol iti maigatang itilamutan. Manang, kastoy latan ti biyag tayo dito'y sidong ni Uncle Istong. Timatgadan tayo ti panagkalkal tayo ti basura. Alaan na dagos ni Uncle. Wan nga rod, Ramil. Sapay ti mati. Ibisyo na dagiti matgadan tayo nga agbasbasura. Inak sa mangga di syudad, Manang. Anya? Panawan na kami ni Venus? Ay saan? Ang mga noan niya ti aramida ni Uncle kada kami. Sapay adamadmadlaw ko kankwana. Adabas-bastos ni Uncle. Anya? Padasan na kala nga pag-aramidan ni Tidakas, tadyak pakawanan. No apay mo't nga minasanan na nangasawa. Naglaklakay mo't tinabaro. Wan nga rod. Anya nga tano siyak lang ti makigasang gasat iti syudad. Anya? No siga ti pumanaw. Amangan anya ti aramidan ni Uncle kada kami ka ni Venus. Agbati ka, tabantayam ti kapsat ta. Manang, saan ka nakasigurado iti papan mo di syudad? Makamuditan. Ada ka si ti Diyos kada tayo. Amok adinak baybayan, Ramil. Diyos ko, tulungan na ko maamakasapol iti trabaho. Di nakbaybayan dito yung syudad. Para kada kiti kakabsat ko ti aramidak, Diyos ko. Manggada, para kada kami amin. Ha? Adda na kapaskil iti day di abanda Ay, asit gakman tabasaag. Wanted maid. Padasag ti ag-apply dita. Sapay ko mata maawat a kadagos. Kana, nasingpot ko mati agbalin nga amok. Anya, ag-apply ka ababaonan. Wan, madam, please. Alaan da ko nga. Kasapulak ti kwarta para kadagiti kakabsat ko.
Sana babaw nanti may bagay kan ka, Ella Jane. Isarek ka lang na waitress iti restaurant ko. Kukwak mo't lang tayo chay. Napintas ka. Napintas ti pamagim kan ti height mo. Tikas kan ka ti sapsapulak ngagbali na waitress. Agpaiso, madam. O sige, urian niya trabaho. Basta nadalo sa trabaho. Kan tinapatag ag sweldo ak. Kayat ko, madam. Oy, Ramil. Diyo tuladan di garampang kapsat yo. Pada senyo mati pumano tataltalan kayo. Uncle, Agtalinaid kayo iti poder ko. di kayak danag, Uncle. Saan kami pumanaw? Tawan ti amumi apapanan mi. Nasayad. Bilinam di kapsat mo ani Venus. Ang mga nagpapaaramitan. Masabol na bantayam, anaimbag. Manong, kumusta nga tan ni Manang Ella Jane? Ayan na nga taitan. Wan nga rod. Mga nadamot tanda ka sana pasamakan ko na. Uy, di kag panunot iti daka sa ading. Agkararag takit di. Ikararagan ta ni Manang. Nakasapol nga tan iti trabaho na iti syudad. No nakasapol man, anya nga ta ti trabaho na. Anya nga tamanong. Kunayo ang restaurant ti pagtrabaho ak, ma'am. Ngam pag-iinuman mat gayang. Anya ko ma. Parehas matlaan. Jak kayat dito'y, ma'am. Ay sana mabalin. Nagado ti customer amang damdamag kan ka. Sika ti may sa apang hatak iti customer, Ella Jane. Isungag talinad ka dito. Madam, Mano ti kayat mo sweldo? 5,000? Kayat mo? Libre ti ka nam. Kan pag naadam. ma'am. Sana narigat ti trabaho dito. Ag-serve ka lang iti arak. Di mo kasapulan yung agkakapsat ti kwarta. Ella Jane, man ti kastoy. Nanamay ka lang arudan. Dakkel pa iti sweldo. Tapnoam mo. Si ka lang tinakato adagos ti sweldo na dito eh. Sige, madam. Kayat ko, awanin ti pagpilya. Amangan mo sa anak to na makasapol ang trabaho ka sa bali. Awanan, Venus. Saan tayo na nakadal nga kakapsat? Wan nga rod, Manong. Awan mat ngamin pagadal tayon. Kasano lang atan ti biyag tayo ti masakbayan. Sigurado ang nakakaasi tayo tuwa, Manong. Inak kumamat makigasang-gasa ti syudad. Pampanunutan ka. Kasano ka lang na panawak dito eh. Di nakpanawan, Manong. Mabuti nga ngagmaymay sa dito eh. Amangan no anya ti aramidan ni Uncle Kanyak. Wen, di kagdanag. Tadyak may turot timang panaw kan kahading ko. Iso adi ka madanagan. Di kan to pulos panawan. Saan to apulos? Manang Wilma, yawid kong timay sa waitress mo tasawakon. Asino? Ni Ella Jane. Anya, katapay asak ti pangipakadaam. Iso amis mo ah. Kaya't naman ang Wilma. Umatlagaya. Adda ka na kayo dayta. Nagasawa kayo anya nga rod. Awan ti maramidak. Sigurado ka, Ella Jane? Makiasawa ka? Wan, madam. Sa bagay, baknang ni Alan. Baknang ti pamilyada. Kat nagasat ka, no ikasar na ka ni Alan. Isomatin ka rin na, ma'am. Kanin ka rin ang alaan minto ka no dagiti kakabsat ko. Isunto ka no ti makaamo ka dagiti kakabsat ko. Makamu ka nga rod. No pumanaw kan ditoy, awanan ti bibi ang kukan ka, Ella Jane. Oo. Dito ti palay mi, Ella Jane. Sura ka. Baknang kayo gayam ang talaga, Alan. Kababain samot ti maikamang iti pamilyam. Nakababain samot kadag iti dadakkel mo. Di kag danag. Awan dito'y damamaken papa. At dada ijay Amerika. Datalang ken nagiti babaunen tag naed iti dayti apalay. Alan, tangay duduhata mat dito'y balayo. Apay no alaan ta dagiti kakabsat ko dito'y balay. Nakakasid ang amin iti puder ni Uncle. Ha? Pasensya kan ha. Patpatgag ngamin dagiti kakabsat ko.
Inkarim, ano uman lugot ak iti kayat mo. Nakasagana ka amang tulong kada kami kadag iti kakabsat ko. Naku nang pa iti apagadalam ida. Kasalungay ket naumakmat kan Ella Jane. Kasta lang ti bagam ita kanyak, tanala mo ti kayat mo. Sorry, ngam nauma ka talagan ken ka. Swertem ket ti tas si ka tinagpaot iti danak. Si ka tinagbayag iti puder ko. Kaya't maasawan. Nagado kami na nagbalin a babae iti biyag mo. Una, ket adda manen baro. Sa mabalin mo ti pumanaw, agawid kan. Ta saan kan nga ayaten. Saan na mabalin? Dinadahal mo ti dayaw ko. Dinadahal mo ti biyag ko, halan. Diyak pumanaw ditoy. Antakan ka reta. No makaanos ka lakit, di sige. Agtalinad ka rito Nga, ada isang plat ko sa bali a babae. Iso, di sumublat nga asawak. No, may turad mo timang buy-buya ka na kami agad, o kailan? Saan ka apilitan na pumanaw? Anya, awanan kay tibayin Alan. Inalilaw naklaan. Paypayso ni Alan day di anay pagana kanyak, Mr. Lonely. Nang isang pet, iti sabali a babae. Awan tinaramidak, tasaan kami met anag kasar. Insang sangit kulangan, ti sakit tinakam ko. Nagawidak, pinanawag ti lalaki anang dadael ken nangalilaw kanyak. Nagsubliak iti balay ti Uncle Me. Ngam jakon na danon dagiti kakapsat ko, dadameten simrekan na trabaho. Saana ka nagbayag iti poder ti Uncle ko. Nagsubliak iti syudad, ket nakastrekak kas babaunen. Babayan ti kaas iti namarswa, nakatumpungak iti nasingpet nga amo. Ita, adameten kontak mi karagiti kakabsat ko.